Mayam bukrumzari adom neng biribas Impact News ni ay Joyshree Usham na Impact News ki manung hunda taram nokchari. Ngasi ako'y na social media da yam na viral chatpa kangpokpi da thokiba ambush ki matungda ireng khunjak taruk ngasi bawa thi phangdana leiba moi sing ngasi siram laba yai haibigi dukumba moi asi bhagsang je transport tong na bigi ready de tawre kaina haiba dukumba social media da viral chatpa thengnaje masing mathakta ngahaki mamangda ansam gi maikai degisu UNC gi maikai degisu inpui gi maikai degisu moi si bataragasu hing bataragasu life or death moi sinabiro haibege dukumba phakhiba singdu maina haijaba ju khoina mayam thengnare aduna masije gi crisis hostage gi crisis simaji kanna leiri aduga kuki proof ki mioi taramari fazin khiba moigi mathakta action na lengak na karimate action lokhat pide haiduna kuki proof ki mioi singna su shut down tawdana maina khongjang jansan bada CRPF ki convoy ama bhawba lambida kuki nupi singna maina lambida thingbadagi muknabagi pausu lei aduna hostage ki crisis asima leina atopa anoba akoina development political development ama thengna jay madudi KUKI-ZO council KUKI-ZO council na akoigi yumnam khemchan na luchingba anoba lenga khaijabatare masi form tawbada saruk yamina kiba kuki MLA KUKI-ZO MLA singe mathakta thamlamba boycott adu masi lokthokre haibage dukumba press note ama mayam ama khoina viral chapa thingna jare aduna timing asi hojikna hostage ki crisis leiba the ambush ta thado gi church leader ahum hat khiba aduga hojik hostage ki manungda hojik thiba phangdana leiba si manungda pastors yauriba mayam ji ki marks leiza KUKI-ZO council gi stand hana moina di government formation the yauradamni popular government gi against leiba moi KUKI-ZO MLA singi mathaga thamamba social adagi moi mathak thamba athingba boycott myam lem lokthorokba aduna masi zige developments na kari takli bano anoba political shift ama lakna bai damakta manung dagi honorabra karam rom da sanga kadagi habigi matang khana na bai tanja du logjagi ngasi akhoi gi topic na KUKI-ZO council's policy shift amid hostage crisis aduga akhoi gi panel members na ahan bada ahaki right maktida lengchin biriba oza Leihaothabam Sharatchandra political analyst oza butara nokchari Anisuba panel member Oza Khuraijam Athouba working president IPSA Oza Taram Nokchari aduga on my extreme right lengchin birba Oza Ashang Kashar social activist Oza busu Taram Nokchari ngasi gi discussion of dokcha baje ahan badai Oza Leihaothabam Sharatchandra political analyst lakchage Oza hoji KUKI-ZO council gi mogi policy shift malai baje social boycott thamam badagi MLA sing do khoi popular government saru yaroi hairaga hojikna boycott se lift tawkhre haiba duga moi decision ju April gi tang kunga mapana fam ki ba mi phom mad law ki bani haiba duga mi pham di April da lawgre aduga hojiktana press release ngarang tholokpani madusu ambush adagi hostage ke crisis miam sigi matung usmain tholokpani moi ki policy shift si kamaini bibiya bagyoza hoi ram ngai jai ngasi topic si khoi gi hojik matam chida yamna karino ji khangdaba miam punamak si in dilemma leiba kanana kaidorino kamai tawno se tong lobi gi sudagi hongna kanana nongi kapno ga si clearly pot amai rai na khangam do po si kuira sum mai ko gi confuse ho lakpo masi karigumba policy ama dana tra karigumba plan me makhada miam ni samam na ba kuira gyan tahan mana tabane kuira sum chamam na han bagi ko gi engineer to kamu khala yaw ba ma leba to lobby da sudungai re ma sudungai re hoji ko gi sida bo naga gi area naga dominated area the contiguous area chingida pikraba isu masa amadagi ko gi mai je dhaure kai julai tamasi di lanai kai gumba kara iralai na laikai amna kullamana dum customary loan na dum koi ware kalau na kota magi piba yaba keno policeman dandi tong laba yaba dum tawara ala madu ni hana pak tora pade matang jom toraga koi yumai sak pada lama ga som sak pat nataga koi lamai da koi chingda lamai tong da som lama mapam som sak pas maina kan lobe muta som henjil lepodo some California da ka su tawi na ko ram na tawi ja maina CPM ji or ko ji ko ji he na gan si sum samam na be halak ba amana ma haya dagi amana mu ko gi sing da su dungai civil society adagi mo gi su to le kangbu government ki magi de kade pula mak si clearly government am le ri basina sini hai basi mi pha ba pun ba to we loin to
sini hai basi mayak sung seng dana tumin na lei bagum bam tori se masi miyam na pende ai la nai wena su masi nungai jada ba lei ai koi panelist tung na gambira ka do ba ani koi Athouba masung Ashang Kashar moi yam marik chumna hena ai ngon dagi hanang kan ne khanjai ai na khaitang wau do ina haja matam da hairiba chiki da kali gi da makta hairiba press meet ama Manipur press club ta megi kun sidai da Naga People's Union sina ama tauhi ko masi yam maruai masi da ngang wa ngang gi base masi Sri D Adam Liang Mai chairman Konchakhul masina phajana spokesperson na ngang gi base masi yam kumna akoi government na amasung miyam na kumna nainabam to ena khali masi gi magi wafam se magi thamoi da gi haira wafam ne ai uzai aina mabu khangu baslete hana tinaba sunate magi thamoi de haira wani masi mai koi longda ba roi ani subada mu sigi mamangda koi gi UNC gi koi gi magi dagi metrain punch de sida amuk press note ama tholai masi da search ki koi gi thado leader sing ahum sigi base masi hat ki bani ko kapaga hat bani ado masi kuki nataba kambu nan kuki di oiraroi haba simango da kapi base that means kuki ni di haide nan kuki nataba kambu de di oiroi haba si adum imply tawi maram di kuki na tawani haina ai di lojai ba ko meaning sa arth di ado moi di phogla kuki na kapani haidro so kuki ronda bol si langsile andi mi hali bise kuki na hatpani andi thado gi luchimba singdo sersi luchimba singdo mada tawri gen Churachandpur hal aga on the way da moi meeting ama peace ki wari charakan torpani andi moi da nungai taba karam moi manungda thado si kuki ni haidaba kambu manungda oibra natragana moi wari watai samatam da kalino kenaba mot leibra letabli khangdre aduga moi masadi misam ni ba moi da kulai nung lai phamba karim ta yaude sai nung karim de awante moi na moi mathai mangna si ba mafam de tawliba gari ani du da karim ma phata polam do yaude ko na purely moi si kenone adi amana mo thado student association sina same day sida among thoi mada so mo 2025 ki sida ekoi kanogi kakaliaba number of ka pre nak kam just my matung tung thoi si false narrative mem lakle madu da su thado gi lady ba moi gi president ji da su yamna ko gi nungai ta ba moi da gi su hai ba pawani se masi tantrai bangi pawani si kumna mu tabam change adu moi de ko na something kano kala leire marak sidai da hai ba sidai da sa gi tang pun gi tawriba ko gi Naga People's Union na tawriba sa gi chairman of the Konchakhul na tawri se masida mana yam kan attack tawriba se chief of Leilon Wi-Fi village gi kano sida kali Lanboy Wi-Fi se masi ne aduga magi village gi women's maira paibi chingdo madun ani je faraga moi je khangkanda loina mi hat pa khotpa je loina sendora kani malam di moi taruk siri si manungda moi photo theli ba du da number 2 ne 3 adagi 3 ne 4 ne si kano se khunjidagi phagi bani na moi ohum je masi mai nupi singi mamangda dum pharaga bogi bani aduna moi khangde hai se kodi mi phagi ba le boi dona moi trai thui da ni hai ba se masi proof madugi sapchan le ba adu boi di masi ga simultaneously tang kun sida asagi kano sina thora eba ko ekoi KUKI-ZO council sina kutakta makoi gi se makoi na tagi ba wale se kamai tawi hai matamda February tang manga 2026 ta ekoi MLA moi gi KUKI-ZO gi MLA se amu di legi dre hai ba moi mapan se masi social boycott tawre maram di scam chan gi government se tarik mari da sem gi bani aduna tarik manga gi sida madu boycott tawi me resolution am lawre madumak in action tawbudi nate adagi amuk mathang damu tarik kunmapan April tang kunmapan 2026 sida amuk masigi resolution se masida revocation madu revoke tawna gi ware am lawre gaidongai khudak ta revoke tawgudagi haidu madi masi akogi lifting of the ko and the cancellation of the social boycott to the KUKI-ZO MLA se masina mekun sigi chem de che tawri se makoi si kari ba awong makhal la e already aikoi se 사무나 달라디 야락다 센질로이나 모두도 모이 야닝데 하니바 KUKI-ZO 기 MLA 싱도 모두 아무 디나 실라가 마코이 프로텍션 기다먹다
मोइदु सानदबा यारक्तबा कार्ड से मसी मोइ खुलाई होइनबा नुंथंग होइनबा पाइजो होइनबा मोगी नाउरी होइनबा थांग होइनबा नोंमै होइनबा अदुगी दमकता तिनदे यादना मोइसे खाइदोअदि मोइ कनो दु मांगने मदि मदुगी पॉलिसी अमा मनुंदा लेबा माली अदुना मसी दे कोइना होजिक येंगदो रिपोर्ट है करिगी दमकता हाइरिबा खुनगी सिपसिना अदाम लाइंगमैसिना तौमतमदा हाइरिबा मोगी कोनसा खुलने अदगी मोगी वाईफाई विलेज है अनि सी तौमत मोइना मी थादु मी ट्राइबल थादु इसी अखोगी लाइमा खोंगी अखोगी केम अखोई आर्मी से सिगी मना के मोगी खुलमदा थादु अमेने अंदी मोई प्लेसी तौमतमदा थोइना मोइना खंगदे हरगदी हजिक चिंगरी से मेरा पाइबी खंगदे अदगी कोई तंपाकी अदगी चिंगी की तलिबा नागागी लेदिबा एनी कम्युनिटी सिंगी नुपी सिंगसु नेमचा की बेन तोकदमनी एबा क्लेम अम तौरेबा माना महारानी दौना कुकी की महारानी दौना लई याब्रा करिगी मा तौरी कोली हाइना मोइ मैम सी तौरे अइना मैम सी पुनमक सी लामतम नैना आई अपील अमा आई सजेशन पिजनिंगबदी आइन मसिदैसदा अखोई सिविल सोसाइटी कांगुना सिगी इशू सी लामतमदा अखोई विचार तौबदी याररोइदना ओनली सिविल सोसाइटी मियाम के खोलाउदुने पे पिगदौरीदी को मियामना पांबा मकोई थ्रूदा मोई सिंगी खंगदे म खंगदे तौना तौदोरिमनी अदगी विलेज की चिप्तुना सु विचार तौबदा सुदा का कोई कनो के तौबा यारोय अखोई कस्टमरी लोन लगा तौबा यापोंते ओ अमा तौरा याब नते अदगी मसिदे आइना खंजबदी अखोई कनोदा विचार अमा तौबा याननबा कमाइन तोइनो हाबि तौनबा हाई कोर्ट कुम अमदा अखोई केस अमा चथब तारगदी मसि लीगली अखोई ममिंग अदु दुगाना पनबजे चुमदेको होरेन अखोइना आलिट अमा दु तौबगा पाइ हाय याब नतेबा करम मवंगदा केस अमा अदुगा सुमोतो त याब्रा यादब्रा नत्रगना आइन खम मयाम अमसु सिंगदसु लई तमदसु लईको मंगोन हेल्प तो बिरो साइगी विलेज चिप से मंगोन तोर माना थमोइ सेंगना माना स्टैंड लैरबा अमसु पुंगी मयाम सिना पब्लिक नसु लैरबनिना कोर्ट तोरगा दि हाइरि मयाम से अखोन अपाम पुनो से कोर्ट के थ्रू द लाकने नतना चुमना सुम स्लोगन होइना अखोन मसेन पंगांग आर्मी द गांग बादु गांग अखोन सुम तोरगा दि मतम मांगना दुम लोइखरनी अदुना आइना खंजे मतम दा आई नंबर 1 आई सजेशन दी हाइरिबा से मानब पामसु पामद्रसु मागे अपामदु येंगकांदा मा मसासिना नतने एनी माइ मौचिन कांगुना हाई कोर्ट दगी तादबा मदा तौरगा केस अमा लौखलगदी आई सोइना मसी अखोई मागे सपोर्ट सोइना फंगबा याब्रा हाइबसी येंगसीने द माइ हाइजनी Thank you so much, Oza. Mathangi wanga si ha Oza Ashang Kashar lakchage. Oza Sharatchandra na mayek sing na thambikre habadi magi press note mathang mayam tholok pa aduga KUKI-ZO council ke latest press note tholok pa ji moigi future negotiation ama yanabai namakta moi da shield ama phangnabai namakta or kaino ama propaganda ama leba mali hidden agenda ama leba mali habadu point out tobikre Oza de khangjaning baji KUKI-ZO council na moigi decision social boycott moigi KUKI-ZO MLA sing da thamam balok thok pa ji masi kamai ni bibi abage aduga फंगद्रीबा मियोय तरुक मोइसे सिरमबा याय हाबगी यामना अदुगुम सर्कुलेशन मयाम अमा चटली करिंगबा मोइसे सिरबा तारबा सिबगी हक्सांग फंगबा तारगदी अमुहेना इरांग चाखटगद्रा फाखिबा कुकी मियोय तरा मरी दुना कमाइन तौबा मयाम सुपचलगा ओजागी मोरका थम्बी मी फारगा वा हत तारदे अदोदे मोइदसु अदुगुम दुम लाकनी हाबसिदी कौबा यादे फारिबा अंगकपसे जयश्री डायरेक्ट एम्बुश तौबना का कामनरगा लेखिदबा सिखिबना अमनी मी अंगांग नुपी करिसु खंगदबा इचम चमना लंबीदा सोरोकता चचबदु हेत्ता चंगलगा सन इरोइगुमना फारे हारगा अदुसु सिविल ना पब्लिक लेलोंगे हारिबा खुनगी मीसिंगना फारगा स्कूल दा थमलगा कम्युनिटी हॉल दा थमलगा नोमै पाइबा कंबु पिथोखिबा हाइसे करंबा आइन करंबा लोनो माइना पिथोखि कांदा होजेगी पोसे लाकपने अदो माइना खुंजा सिंगना प्रजा सिंगना इचम चंबा मीदुदा लंबीदा चपदु खांगला हेता फारगा असुमाइना तौखरे अदो होजिक फाबदा तरु फंगद्री हाइबदा पालिबा लेंगा अदुना मदु येंगलगा लेबा ngamba हाइबसे करंबा थमोय पांबनो आइदि खंगदरे नुमि मापन निपान सुरे नुमि निपान सुरबा फाबदा अदुकी करीमता चथबगी रिपोर्ट एक्टिविटीज अकनबा अदु तौखरे खगे लेंगाकना मदुगी थिबो हुनबा चनबदा सुमाइना तौखरे कापना खरे ओनत्र मीदु फारे बुले फंगे अदु तौवे हाइबगी रिपोर्ट अमा फाउना लेतबसे मसे करी ओइना हाइगदबनो करी लोंदादा सिजिनगदबनो
aina khali ba sha hai thora de yam pok khai da ba sum oi ado hai thola roi do thamoi de di khalle ado si any chakama da wera mo para mai chakla ka da ba gi mong ni maram ni sibra hingbra akhoi khang de any manipur gi citizen ama manipuri ama micham ama maram cha da na mi na kidnap terrorist na chathaba thaba matam da legak na yengla ga le ga da ba na te hai ba anybody oisunu any tribe oisunu siguma saung chathaba kanda lengap na madu rescue tawningai kanningai thiba hunba phangningai gi tama thiba hunba chanthaba haiba se lenga ki thabak ne haibani da adu sida chief minister na ngasi karimata wahaya ma haidna tumina dum phamlaga leiba ngamba jibo mla myam leiba ngamba jidi akhoi kari hairani where is dgp yam aphabu sabadai hoji kadai da sigi kaino da chakre sumaina lae aduna ngasai mi taruk tu phangdare or kaino oire hairadi songi moi phari baduna kadai da mu chakadaba kari tawgadaba ko si poche luya baduna mangbase side amakak mangba nate animak manggadabane animak side ki mi myam na protest dum tawri ngasimak su sapar maina da su mai protest madudi ngasai cheng puraga chen sinba haiba ma poroma leiko adu potu adum tagni aduna oidaba padaba chumdaba du tawganu adu nagagi maral kari leite si phobodadi maral kari mata leite haibadi ambush su mokhoi na tawbani haibagi ko chinaba meyek sengba mayam lei aduga ambush su mokhoi na tawba mi jamso mu phaba kari no adugun hek tawba numi nungdang da kari mata maram leitaba chirugi ahana masu hatpi khiba ko si mayam se yengbiro adu ambush tawba du di nomai paiba masing na tawna bane natra madu nomai paiba mi sing na tawbane na phajana thithora kanda nomai paiba ga nomai paiba sing laman khuna robo civilian sing di ya civilian sing di karimata khangba nate adoga ambush tawkibada laibak thina lekhidabani hoji pha khiba tarani panse tarani thoi thadoi taru mangkhibasidi karimata leita maral leitaba lambi gi mai mahausa mayam na chatpa lambi du da chatpa du da san sa gumna kamaina phare haraga kaino singda nomai paiba singbu noi sit kaino tawro haina pithok no haibani da sida question atawba ma lei sumaina laraga hojiki nangi hanba question du da aina masida oina hena changsaninge moigi politics se sum yengba kanda Joyshree phajana politics se sanari adoga moida unity oiba makhak leiri sumai chase ko ari sumai loina phaina chapa sonda mu phaise ko da sonda mu loina phaiba ja sumai na mu ka se ko da sumai na mu ka ba yaure khoigi maitei ga naga gi na indigenous dam hairaga somda phaise ko hairaga kharana makha da chatpa mathak ka ba yaure ba ko naga so maitei so moi gi de sum yengbiro ko iran se hek haure hawda kari tawe moi decision taw se somda ethnic cleansing ni haina narrative se tawe sonda na centenary get thabani haire natra narrative se adu de ge sonda adu ne hairaga madugi makha tabada kari lepra hairaga moigi politics separate administration decision law adu da mla mayam se adu da lepe go yes kanamata mla kanamata madu da wachawaro ngangde joy achoy abagi wakhan joy bagi karimata stangan bagi divide tawbagi division tawbagi karimata akhoina madugi feeling sentiment oideba udeba ko itlf na separate administration nigani niribodo Hairiba MLM Punamagna Soy Tauraga Prime Minister the Home Minister the Peace yes Taure aduga led pa Hokip Minister Orami Mama Samagna open the media the interview the separate administration that day akhoi imphada mu halaroi habise ngang khiba on record le natra ma minister oribni ko aduga BJP gi MLA oriba Polela Hokip su BJP gi MLA oiba adu Polela no openly ngang e haba aduga irang tholaga mai tharaga mai tegi da ama tawbu kanda mana nungdang da volunteer sing da koisalaga yengsalaga thokatpa akhoina video uwe aba yes mai tegi BJP MLA ga KUKI-ZO gi mai BJP MLA se rule tongana lebra system tongana lebra id khangde siju mai tegi MLA de id hangning rakhre aba BJP sing da ko moi di adumaina tawning ba tawraga sum laraga separate administration se laeba laraga last day
PR lakadabani thamgadabani haisu haire go aduga CM singadabani so haire adu yadana sanara kanda last di kamain tobra hairaga moi yauna government semlani haiba kanda post atu pirani haiba kanda di tak kaina thoraga CM atopa ama lapa kanda di tak kaina chonthoeba ko aduga kainoma taweba adu airadi pre plan oibra mamangda loina frame se sem khra bajara aduga sem ga moi yana salaga mamangda gi dum changlakpara ko marakta boycott ki aduguma adu ada laitreba adu tawrakhre adu tawbadadi ngahatang se mina as ngasai separate administration niraga hojikti government sembada yaurene haina haigadabagi khidang diplomatic oina defense tawba yani ngai gi tamakta moi MLA singda boycott tawre haina thoeba natra thopa aduga sondadi dum tawhonba boycott tawe maming da boycott tawe moi mathak da action din leite ha nagagi oiradi yu mai tharam gani maite gi oiram de swai yu mai thukai ram gani ngatang swai da iram manung da maite gi MLA singkhra ha thukai khotba toina MLA gi akhoi ching gi MLA mama matam ma da so mai tha gi MLA yauro bane go yum akhoi gi sina sebo seng ba da chumna tawga haibadara tawba haigadara heta achumba du da kainoma tawra dang moi di tawsanaba ma yawe base aduna boycott hairaga MLA kanamata gi mathakta di karimata sokte ba adu hojeki tha amani leire kanda position je lawkhre hai kanda di dak leave tawkhre hayab adu eridi hojeki leave tawkhre hai se kadai digi nahan naga na silent oina neutrality naga na su neutrality se kyamung haini ngangning bra khare karamba dunya di laraga lawai happy bra khangde naga sing su neutrality tu dum leba masidi neutrality de yeba kanda go mi sibasi yaw khre neutrality na hoji ki mi hat khre ba madu de ta haina mi kap thoi do mi ka thok kanda de kadai nomai mulo naga su kap hore natra namoi kap lo hore pa kanda de hojeki naga ga onsalaga tawra rakhrabne na adu da so naga haide ko tangkhul versus kuki haina kanna taningai honara madugi maraktu da naga singkharana machum charaga chatpa singsina khara madu da chumena mamang tharaga chatpa yauri matamada loina ko paren da lephalaga hairaga mami amama sere by sere tawraga matam lakani akhoi su power lakhi gani akhoi gi power lakhi matam lakpa matam da ne kana naga sing kana se so da le kana MLA huran ba sing kana matham thidoragdabani karigumba akhona politician da minister MLA oina pairamdarasu karigumba mafam da khoi leramgani changes amala khigani adu da ne mi singje loina pick up tawraga one by one question hangdoba matam lei aduna asai kukina lan tawrakhre tawrapu kanda tangkhul ga kuki haina masida chatpa mi yaureba adurasu masidi tangkhul ga kuki oibra adani tarani pan phagre masida di naga se kaino tawra khreaba hojikti naga ga kuki se changsalak khramna os akhoi se maite da su tawra ga leiba sonda mu lei naga da su tawra lei di akhoi loire akhoi se ngamla roi haibagi hojikti you turn naura ga akhoi boycott su tawdre full support tawre government sema da yaw tawra ga hojikti maite se ga nate maite gi sympathizer maite ga yana sanba maite da chamina ba ya bagi formula ne abase hojik moina decision law base policy se maite ga chamina ba ya ba lambi ma thibane ba ado maite da su sena haige ai karik masida di hairoi kana maite achoba group na kauraga hairoi de ai maite gi maming khara pange ngasi palwai la he hobadagi kuki na tawbudu chumi maite na lambane ba maite mayam leader kaya yauri ba escort pura chapa kampu yauri ba ado hojik madugi khangapadagi moina madugi santai ningai honarakpane ba ko masi honarakpada maite kaya su chumi hina mu sonda ongadaba mi so dum leitaba nate ba naga so dum mangai aina haijaning bade moidi politics se Joyshree yam mature oina tawe ba akhoi adu da khanglaga akhoi su chase ko sounding be wana te chumna haina se ana nahandi separate administration da haure nada ikni cleansini haire aduna maite na adu hore akhoi imphal kadongai da so halaroi haire ko hojekti government sembada yauraga thabak se chathaba kanda de akhoi support akhoi leave ban tawbudu tawdre haire chief minister hongbodegi natra aduga naga ga lanthopodegi di adudi naga ga gasi kuki lanthoram darade moi position se kama mu legi daba ha
Sinda media politics ni haibane da sonda sanaya ba khogi che sanaba kanda sonda ma cha dor da sonda mu inba mu cha dor de mani media che sanaba kumna policy da phajana thaba tawrieba khogi naga ga maite gi sinda mafam marang la da hetta tension ba do dang dor amu hanba sonda mu thaiba sonda thokpa sum chamanana tawrieba duga maite ga naga je machi manau ne I ma ne hai kanda de na te ma na de ha bo chawba mi so mu yauriba ai di phap ta de ko tum phata se hai bon aina hai se sounding be wan nate adubu reality tu ngang da ba ya de aduna ngasi moi na lauri ba du de ai gi wakhan da moi gi yamna wangla ba politics ni madu akhoi mina politics yam haina wangna tawrode akhoi su madu madu the competitive oina pick up tawraga understanding lairaga akhoi su phajaba diplomacy phajaba policy phajaba plan puthoraga akhoi laiba tai chatpa pai maduna akhoi gi tama phaba oini hai se ai dumai thamjage. Oza thobolak jage oza hozik KUKI-ZO council ga chief minister Khuraijam Athouba Guwahati da maina una kibagi adugu masu leikiba aduga sumaina mogi stand lakpa aduga lengak sem da yawo KUKI-ZO MLA singda thamamba ban je lokthokre haibadi yare support tawre haibane lengak sreisa adu moigi taligliba agenda si somehow somewhere moida thazaba bi khraba zala negotiate tawraba zala or tawgdori bra moigi stand si oza sang habi bukum sympathizer maitegi sympathizer or sympathy phangnabai damakta mung torokpa tongan ba agenda plan ne haina zu point out tawbi oza kamai ni bibi abage adugi madui matang do aidi media na kogi chief minister da somta hangbam changi edin khmaina noi unaraga mana haina gi busi kai da no yana reise kai da compromise to ino kai da na understanding leina rei no right oza adunga simag Sri Govindaji temple da maina chief minister Khuraijam Athouba dagi speaker mo myam yauraga like rom chali Manipur gi peace and welfare gi damakta matam durei da khoi gi paumi singna chief minister da wa hange tawje ma krem da wangang gi de media da wangang gi de aduna maga su pau phongna buje kitang wa bhaib tare soise aduni khoi gi se aduna mo khoi government ga miyam ga gi marakta sagi communication gap lainan bi maram je du muduna oiduni tasengna khoina thawsi permanent solution ama timina je hairaga di yam transparent oiba accountable oibi dum changi duna ko after all mo khoina lobu decision duna leba sigi magi fate determine tawduni aduna adu ma potu da khara phajana madu transparent oina tawbudi changi aduga miyam da thoi birang miyam da to oirei ba phibam miyam sigi status report si matam chana miyam da thamdaba sinasu miyam marak sidai sida amaga misunderstanding adagi di misinformation namadi disinformation campaign to mina advantage yam lowba aduga social media da unnecessary ekogi opinion miyam ama irap to isi state na matam chana official oiba authentic oiba established oba facts and figures miyam si matam chana miyam da thambiraga di si yam handadwine ba hujik se kano da thoi beirang sigi hairaga su hujik se khogi kuki gi narco terrorist group mayam gi mogi propaganda wing mayam sina sandok matam da moina maram suni leitana without any proper verification or established evidence leitana moina mi taruk phajan khibudo madui wasina suban pandraga adu pharu badagi sona kanda naga sing mi tramari phajan khibudo adu mi tramari thado noina campaign social media campaign tawi media campaign tawi narrative se ona taina ba matam ka on thokpa machin je phong na thibda haleng khoi hangoi da ba chin thibda ikai da ba kangbu mo oiri moise adumaina tawba mi kanglu mo oibani na makhoi loina ba se khoi su khara moigi level du kumdara ga loina da ya da gi por am la ma mo ikai kangdam ni na wa si adu minam ba si phong na minam ga ngang mo ngam hai tare ne aduna sumaina ibani Joyshree ibani phamina ba sida pai ba diary se na leite na nang na mang na dum pai ga leite kai diary no hai ba se sida nang kamai respond to ga ge adugi level da propaganda to ba kuki gi moigi separatist group mayam gi moigi design am lady ba ana sigi level da lakpani na som na kan degi khoi gi state na bu deal to boiro degi de khoi civil society na deal to boiro media na deal to boiro masi yam section ga da bane ba ado media da su ngai re khoi adum ma khoi gi organization no kram kwan semana ju khang da ba letter heram to maming am thola thado bu se si adum khoi gi newspaper sing ga chaba hapchal le ba masi su id khar check to ninge mam di tharai ba che tharai ba lupsi kamai to no karam ba mong da kamai establish to wi leader na kana no samna ha du ji se khoi KUKI-ZO council ha si wari bu ko KUKI-ZO council si gi hujik se finance secretary kana wai information and public relations secretary or media cell gi ne kana wai
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯝꯇ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯃꯣꯏ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯦꯇꯔ ꯍꯦꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯔ ꯑꯝꯇ ꯊꯣꯛꯇꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯄꯪꯍꯥꯞꯇ ꯍꯥꯞꯄꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯜꯂ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯅꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯆꯤꯟꯊꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯦꯞ ꯔꯨꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯅ ꯆꯤꯟꯊꯤꯔ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃ꯭ꯔꯤꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔ ꯁꯨꯝ ꯄꯪꯊꯛꯇ ꯊꯛꯆꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯡꯇꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯂꯥꯏꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯊꯦꯟꯇꯤꯁꯤꯇꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯅꯠꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯝꯗꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯦꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯂꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯠ ꯅꯤꯗꯁ 2-3 layers of verification don't just rely on Manipur published report and ꯍꯥꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯎꯅ ꯐꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯩꯄꯥ ꯁꯥꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯥꯗꯁꯨ ꯀꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯂꯧꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯗꯥꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅ ꯄꯤꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯟꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯁꯨ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯣꯡꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟ ꯊꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯣꯡꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯤ ꯀꯨꯞꯇꯅ ꯆꯤꯟ ꯊꯤꯕ ꯉꯝꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯁꯦꯂꯦꯟ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯐꯣꯡꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯐꯣꯡꯅ ꯃꯆꯤꯟ ꯊꯤꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯒ ꯅꯣꯡꯃ ꯃꯥꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯒꯦꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 4ꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯠ ꯍꯟꯕꯅꯦꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇꯤꯚꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯟꯅ ꯉꯝꯕ ꯉꯥꯡꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯌꯥꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯥꯕꯗꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯅꯥ ꯑꯃ ꯀꯨꯞꯇꯉꯩ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯥꯡꯉꯕꯅꯤꯅ ꯆꯨꯝꯃꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯕꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯁꯦꯞꯁꯟꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯖꯁ ꯑꯟꯗꯔ ꯋꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯃꯥꯐꯤꯌꯥ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯟꯗꯤꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯎꯠ ꯄꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝ ꯁꯤꯌꯣꯝ ꯆꯠꯁꯦꯗꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯄ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯅꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯇꯤꯃꯦꯠ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯇꯤꯃꯦꯠ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟꯁ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯁꯦꯁ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟꯁ ꯑꯝꯇ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯗ꯭ꯔꯤቨꯟ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯎꯠ ꯄꯤꯁ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯅꯝꯃꯒ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯥꯏꯁꯦꯟꯁꯦ ꯐꯨꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯠꯇꯣꯏꯅꯤ ꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯥꯍꯤꯜꯀꯥ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯗꯔ ꯍꯤꯜꯁꯀꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯆꯤꯞꯀꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅꯤ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ engineered and designed nina daisen tholo criticism la oe one way the pun chakhineba ana sigi manipulation si akhoi understand tawdo na akhoi gi leriba media gi institution sing state ki institution sing intelligence agency meyam si meyam sin understand tawdo neba madu tawnana bagi phot si akhoi state tai su achow failure neba nahan april gi tang 32 natra ko april 13 ne bush tawre sorry may 13 ne bush tawre ambush to budugi hek pungama ni kana dringeda som the kidnap to sele lelon bai fegi sidan lamai taro kidnap to moi trai ban kidnap to sele natra kidnap to gra matung da jawjan tekta mi chiru ma hato pire sequence ni ko adu hala matung du da som the kidnap to gi bi pau du sandurok podagi senapati da nagagi chinau sing na muk taphogi da leiba kuki gi khungi mi sing khara do muk moi trai thodo muk kidnap to bone hadi that is in retaliation to balance the security risk. Akhoi mi phar noise mo mi khara phajal laga nang na akhoi mi hala dinu ju hat kani haibagi type ta balance on no gi pha bane ba sigi sequence of events yen ne ngai yaudra documented evidently proved tawraba sequence of events se ngasi phobda state ki police na state ki government na DIPR na PRO na karina kana na miyam da phajana sigi थोलैबा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मियाम थमगिबरा और मोइना सी थमक्त्रगदि कदोरे सोमदा कुकीना लोनजलगा प्रेस नोट कसे मेगी तांग तरुकी जगा तरोगा कॉपी पेस्ट तौसला थादोक सलमिदो कइनो हा काना
already hana leikiba format amada just tat moina hana tawkibagi port mayam du tawga ta tawshan baneba aduna May gi tang taruk 2026 habido May gi tang taruk 2023 gi format male ba idi kaigino hai kanda May gi tang taruk ada akhoi gi sida imphal ha mirang thro matam da kuki gi propaganda mayam se kara tawkibagi port leba May gi tang trai thoi da separate administration gi demand prime minister MLA tara soi tor thajalamine ana moina matam du thokiba MLA tara gi soi mayam se MLA tara se yumam da pula ga office am da pham am ta leibante ba kharam na delhi de kharam na amana show ga hospital ta lai amana leigrini loi le nakri na tra adu signature and mogi pattern mayam se same letter he makan cha manana loi ha pa dum tholai habidi it was all control and managed from one single table. So, Athouba doi taragadi hojiki Emirates Singh or other people moizi hoi syndicate ama oina pulapti taw hai do moigi personal yaba yadab se kemta yengra bazala moigi di apunba gi har apunba gi adum ready adum play bazala yeah no moigi di nang hoji MLA hai sing se nemcha ki jeng kana no hoji main allegation da yauri ba KNP edugi chairman gi nupi ne ba so one is a terrorist leader and another one is the lawmaker. Adu tadi terrorist leader na chathaba unlawful activities me amdo somna kanda lawmaker du na amuk madu balance tor oidro adu where is the secrecy aga leba ki lenga ki aron manga koi du karai le du no ba nupi na deputy CM oiraga nupa du na terrorist leader oiradi aron manga ko se karai ngak tu nom ta habiro sigi post sing si India government isu ya halli Manipur government isu dum ade da koi ki sana da kari topa hai adu dum topi re adu dardi koi ki sidesh da achum bada yumpham oiraga aseng bada koi yumpham oiraga thabak tawba governance tawba adagi di administration tawba adagi di law enforce tawba madugi pochi madi completely loinamak disappear tawraga agenda driven thabak singsi manage tawba so koi ki se conflict si crisis manage to manjalak pa crisis resolve to nana hona bana taba manage to borom do na chat khabra habi poram la ba kaigino hai kanda hoji phobda asyamna critical loiba aduga yamna volatile loiba asum ba situation ama lots of nang suspense ama di mystery me yamna pick thalaba thodok sing se si investigation specialized investigation agency da hanak di sinadri se kaigino Mamang da di any case adum sinaya NIA tor minatra handa NIA da togdri ka gino CBI togdri ka gino police na inquiry interrogation ama se lailon bai fegi kundu da pusan laga nangi saitu gampajol gi kundu bogda du da chak pijai hai ada chak pijara ade khaido khiba ko khiba mayam loina ma hoji tongan ba source dei lon lang na re ado interrogation to na hona da lailon bai fegi village chief se hana togdom ne ba but akoi ne hoji ta ba pau da di lailon bai fegi village chief lalboi du di 13 da irang thwe adana aduga 16 or 17 sida madi already khunta do cheng re maju ji akoina phangba khoi gi lai ba khoi intelligence ki source dana Bangalore da lo len tar pau tari ba Guwahati mo hai ba Guwahati yo bro Guwahati dai Bangalore da mo hai ngo da di ko aduna adumaina chamna da khunta do khre dum confirm moi re Guwahati da Bangalore da ha dum music subject to correction ko but akoina bo dumain khangi ba ada aduinu pa du Padri Bukagino, Aduga, Numituda, Kungi Mimiam Yorga, Pai Habit Tadoro Mission, Wadita Lire. Adutadi, Adugi Kungi Kunjasindu, Mimata Adasu, pick and choose Toroga, Lokalaga, interrogation with Moy Machin Hangmada, Kaidobugi, lit Karapang with Nova. Right. Adagi in the case reward like Tokigino. Me trani, Toitra, me try Panaga, Hoiru by say, Sampora Pupusama, Sampor, Pusama, and Rodriga. She would loan to Mina Dari the Napa Pubia, Poro Gadraba. Mamil Kunzela Puduini, Adu Meam da KUKI-ZO, Marakta Liba Kunmeam, Mirota, the Wachum, set of Mishu Yaum, civilian Market, Yaudi Hayapoti, Mam Yaurine, Adita, reward to Lautoga, anonymity. Ngapi raga bhajana adu bas source lo radi loi haidura kanina adu bas state ki intelligence gathering or madugi investigation ki thabak se rescue operation ka mong tawino photo of tamno jungle chalaga sei taroga hui pura chatpadu nadi hekta adu di pa khabadu da lit yaudana kaim pabaga moy lit ma da kai Manipur CM adago deputy CM ani leibase Manipur CM ahum leibaga chapmane ha do Kangpokpi area thokiba incident ngaktani na hariba local area dugi local representative to gi mana gi khudyaroga mana masi myamje investigate ta hondaba or intervention je ya magi khud yauda bagi wabu pandra bodana responsibility di nemcha kibjen ga magi husband jiki ss thangboi se makoi ani sidi wa hanggadong ne because everything
is now revolving around these two people. Amana lawmaker ni, amana lawbreaker ni. So accountability is a CM da katang high mota deputy CM nemcha ki genda na hen high na na. Adu CM through they to do ni kana to do no. Deputy CM da kana hagala to do ge mai mathak le CM na to do ni. Ana government sin to do ne due process of law my law the provision loi le je ba. Adu ki provision sing do activate to de. Ai sai je do police action to de counter terrorist operations at de chumna ki dang search and cordon and search operation do na di yaroi counter terrorist operations at de adagi di huzik thola iba source me amsi toro kan da lit lo na no hona de khun gi mim da interrogation to do na pha da na pun na to de adu ta ga di manage to man jala adu na madui potu da ni da je koi me am na yam kan haina ri si adu na hairi ba si gi pot me am si na yeng matam da Hojik moina KUKI-ZO council laga hojik MLA sing boycott handure hai sige no kan da makoi masigi kahetara koi gi coordination ama coordinated moi koi gi policy to di artre to du sige no da asiba moina koina sire lore koi di ko moi taruk eliminate to grise sigi si kamaina reveal to da ge habasi sigi lambi thirak pada kai do no church leader me ama khomuraga private helicopter ga to do na to rei se masi moi soft kogi sport thirei ne ba NPO da to UNC to doira Manipur government through da moi MLA da to hondoira adi khud se thalauna halakta na ba naga sing saud na ba karam mong da customary lo da pusalaga o konge san konge hai doira adagi di church ki da khoi di Christian masen ne na ishor gi ming da Bible gi verse me amam pasal laga angau sem doira kari no lambim thiri moina adugi exploit tong na ba honrang matam da naga gi MLA me amdu anangi huzik lai riba KUKI ki terrorist ki mouthpiece me amduna chalaga unaraga ga wari sase dudi oiroi dana adu ta di MLA to MLA deputy CM to deputy CM ha adugi room no phangna na ba makoi gi MLA tara si pick up torok ne na khodi lowe ba adu tawra kanda high posigi moina favorable ground ama yamna start retaliation or reaction torok tan na ba sigriba sing se kamaina puthuga tapna yasana balambi thigda ge haiba thibi yana na hona bada masigi deception masigi manipulation masi poche KUKI-ZO council na hojik chatharak pani haidan lowi adu wagi punamak sigi wagi marudi aidi akogi deputy CM nemcha ki jena di magi husband KNFP gi chairman se makoi ni da loi level ena idin main thamjak